duboka Drina vijekovima teče. Ostave mi samo tužna uspomena, a šikovat s dragom skoro svako veče. A šikovat s dragom skoro svako veče. Pa jutro slušam, pjevaju slavuji, na Bikavcu brdu grada Višegrada. Ustaj curo mala, ružo prosvjetana, već je zora rana Drinu obasjala. Već je zora rana Drinu obasjala. Evo sam ti došao, sjedim na Bikavcu, slušam Drina huči, novi dan se sprema. Sve kao nekad pjevaju slavuji, samo tebe draga na Bikavcu nema. Samo tebe draga na Bikavcu nema. Višegrade, grade, gde je moja draga, ko da sa mnom srećna nikad nije bila. Gledao sam Drinu dok me je ljubila. Zar je naše noći već zaboravila? Zar je naše noći već zaboravila? Tekst ove pjesme kad se recituje, on je izuzetan. Ima fantastičnu poruku, opisuje jedan vrlo lijepi događaj, doživljaj. E sad, kad se pjeva, čovjek očekuje da to bude još nešto više, neka nadgradnja. Nisam baš to doživio kao nadgradnju, ali niste, da tako kažem, bukvalno upropastili pjesmu, otpjevali ste je na svoj način i to nije bilo loše. Dobro večer. Moram reći nešto, odavno nisam rekla, a to je: šta je melodija? Melodija je priča kroz tekst. Odnosno, tekst je priča kroz melodiju. Znači, to su dvije komponente koje idu skupa. Ja to kod vas nisam vidjela. Znate zašto? Prije svega, tužan tekst, a vi ste čitavo vrijeme u nekakvom zaletu, poletu, igri i tako dalje. Imate vi duše, to se mora priznati, imate i neke topline u glasu, ljepote. Još nešto što ne mogu vam oprostiti i konstantno opominjemo sve kandidate, a to je upotreba sinkopa, molim vas. U sevdalinka to neće. Onda ispada da improvizaciju pravite u melodiji. Molim vas, obratite pažnju, inače želim vam sretno. Hvala. Moj komentar isto tako, sve što je Ljubica rekla, to sam ja sam mužik iz strane htio da kažem. Sevdalinka ne trpi sinkopiranje. A jučer kad smo bili na probi, i to smo se dogovorili bili da se lijepo, i jučer je isto sve lijepo. Sada vjerovatno se gospodin Ljubomir zamislio nešto i uletio u sinkope koje ne možemo oprostiti. Ali
pjevanje, mislim kao pjevanje, onako kompletno bilo zadovoljavajuće. Ali ovo su greške koje se moraju naučiti, ne smiju se pražiti. Hvala. Hvala. Zlatna džezva bila je sa nama na audicijama, a pratit će nas i kroz kvalifikacije. U ovoj godini Vispak bilježi nove rezultate, jer Zlatna džezva postaje globalno dostupna svim ljubiteljima prave bosanske kafe. I na najvećoj svjetskoj internet trgovini u ponudi amazon.com možete pronaći i naručiti svoje pakovanje Zlatne džezve. Ljubomir ovdje pored mene, evo, mora vaš prijatelj da da komentar. Ja bih prije svega pozdravio žiri i pozdravio svog kolegu, ujedno i ja sam njegov i on moj pratioc. Sada šarmirati žiri. Neću, ali da vam kažem da smo mi išli juče u Banjuku i vraćali se. Sinoć je imao feštu, poznati širom Bosanske krajine, a i šire, i širom bivše Jugoslavije. Pogledajte, čovjek je umoran, odnosno preumoran, a ja sam zadovoljan kako on otpjevao. Ja sam zadovoljan kako on otpjevao, stvarno. Super, odlično, ali nažalost vi ga ne ocjenjujete. Ljubomire, taj osmijeh. Pa da, zato što volim Sedalinku, volim ovo društvo koje sam upoznao, divni ste svi ovdje ljudi, cijenim sve. U duhu Sedalinke. 30 godina svirate harmoniku, kako vas je to ona natjerala da se prijavite? Pa kroz harmoniku sam i tako zavolio Sedalinku i to je to. Super, hvala vam. Poštovanje. Hvala vam.